iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ba daw? Asino di kong kunada aganggan na at nga agkalkali iti masakupan ni Dalmasya? Di ka di kunada alalaki nga agkalkalay. Ay, nutaltalon. Simpaan da ko ma. Saan mat tapati bakrang titurod kat kalyanda iti paunag sa da umakar. Kaya nukukuha mo ni Dalmasya da jay maray. Noon niya ti kaya nangaramidan iti kukuha na. Awan bibiyang tayon. Ang masakupan ti barangay tayo dayjay, paray. Amangan mo't noan niya ti aramidan dayjay. Hanya kumangay taramidan da maray. Ay, nubaybay anda ti kinalida. Ay, adda itid na aperhuisyo, paray. Ay, sapay awan inteng. Apay mabayag ka da iti seminar ni pare inting maray. Ay, medyo kanunga rod, pari ba daw? Marikwanang, nadamagyo ka din no apay nga adda agkalkali iti masakupan ni Dalmasya. Naglawa ka no ti kinalyanda kay. Agbirbirok da kanumat iti kinabaknang. Anya, kinabaknang. Adda ka di kinabaknang ijay. Saan tayo nga amo no agpaiso nga adda kinabaknang ijay. Ang no kalyanda amin ti aglawlaw ti turod. Ay, delikado no agtudo. Kasano nga amuda nga adda kinabaknang ijay? Kunada man nga adda kan no detektor da. Kasta ka day. Ay na, nagswertidan ngay no adda makalida a kinabaknang. Kasadon ngay no awan, sayang ti bannog da no kasjay. Imbag man ta nagsabat ta ditaw Dalmasya. Apay ka di manang toyang. Nadamag ko ka nalawan ti kinali dagiti agbirbirok iti kinabaknang iti masakupam. Adda ka din nasarakan da. Awan pa'y mat manang. Nalawan ti inabutan kan kinali da. Anya jay kunada apang ditikda ka naw. Jakman amo no anya day jay manang. Adamot ito do na no kwa. Inton kalyan dati into do na, umalis ti ito do na manen. Agito dumot ako nam. Iso at tudo-to daw. Ada into do na iti talon. Iso a kinalida. Idi kwan, iti sakaanan ti turod. Na, binantayam ka di ida nagkalay. Amangan no adda na alada, ngam di da ka inikan. Kadwada mo't nila kay ko no agkalida, manang toyang. Ingka man kit di makigayom kadagiti agkalkali iti kinabak ng ijay ayan da Dalmasya, badong. Tapay ko mga inak makigayam kadakwada. Tapno alaan da kamot nga agkali iti kinabak ng anya ti amok ngay. No adda makaliyaw kat bumak ng tamag. Kaya't na nga ta kadwa. Ang mga no saan? Kasano ama-amuam ngay no di ka mapan? Mga laka iti basi nga ipasangum kadakwada. Ha? Awisem ida nga aginawm. At dangarot itid mo nga igatang ko iti basay? Ay adamot na batbati ijay naglakwak iti kaldingkaw. Ikan ka at agumatang ka. Kalpasan na, mapan ka ijay pagkalkalyanda. Iyag mo nga rodin day ta igatang ka o nagumatangay. Naguray ka ta irwar ka. Inkabil ko ngaming ka dito'y ayan tibadaw. Nasao ni Marituyang agayem kanon ni Badong na dagiti agkalkali iti ayan ni Dalmasya. Amumat ni Badungan, napansiguro ijay atap numapan agambeng. Day, anya nga iti ambingan na kumaijay. No anya ti maala da ijay kapitana. Ay, mairaman nga ron ni Pari Badong no makaalad ha. Sapay ko tapag sayaatan ti iparano dakon kwa na. Saan apagdaksan? Day, anya apagdaksan ti kayat mo asawan? Saan ka di apagdaksan ti taktakken banog no awan maganap mo, kapitana? Ay, wunmut kit di Ang apay anaanos dalaunay nga agkalkalay no awan mo't maalad ha. Ano sanda ti agkali, ta isumot ngamin tinaimula iti panunot da ang makakali danto. Ngam kaanon tungay amadanon da ita, enton lumagto ti bato.
Kasano tinapanamba daw? Basit labasay, bisprin kami. Ingka ka di mo makikalay. Imbagak nga jay masakupan ti pagkalyan may. Adamot detektor da. Kalyan may, dagiti manamnama nga yan ti kinabaknang. Kaano kayo amang rugay? Intun bigat mo't lang. Dahita timbagat ti aking kukway ti detektor. Ay na. Agbalintadon kandun niya no saan nga agmintay sa... Katuwa na. Agparamid tanto ti balay ta nga da swimming pool na. Ay na. Ay, nagmayatan. Adan tumula pala ng dagiti ko kumarit no matuloy. Maray, imakar kanumot ijay talon nyo dagiti agkalkali iti kinabaknang. Wen maray, di kay madanagan. Adan tubalato yaw no makaala kami iti kinabaknang. Ay! Bumaknang kanto nga rod, Maray. Bareng mapanawa mo ti kinamarigrigat. Ay nabayagan na pagpagkalak ti rigat ti biyag. Jay kumamagmag na akit adamang paypayong kanya. Ay! Ay, unay kat day tamang paypayungan. Ay, jak pa'y inarapap nga adamang payong kanyak no magnaak. Ay agdumatamaray. Ngam naragsakak man. Tamadamati kalida ije masakupan may. Ang mga no di na kaminto am mo akas ko kumarim no baknang kanton marituyang. Saan mo't saan kayo amalipatan kukumaray? Ay, nasaya at mo't no kasta, Maray. Ay, kunaklakit de, no inton bumaknang ka, kat di nakamton am mo. Kinali yumot kanti sa kaanan ti turod, pare. No ngay agtudaw, ay amangan no agislay di ti masakupan yo. Ay, di kagdanag maray. Santo ang mapasamak day ta. Ay, masapul akitaam Ay, amangan no anya ti mapasamak kada kayo na agtudaw. Ay, amok tar aramidag maray. Tinas kain kat adda makalimi a kinabaknang. Saan adakas tagbirok iti kinabaknang? Angam kita emmet ati pan nakadadaal ti bangkag kantalon mo, pari ba dong? Nulakit adda makalimi. Saan akaw ngagtrabaho iti daga? Ipaubrak tulangan iti sa balay. Ay narigat ti mangnamnama, pare. Di mo pa'y mo no adda makaliyo no awan. Ay, di na man ublagan maray. Kakaiso na nga da detektor nga aramatin may. Ay ibagbagak laeng ti mabalin a mapasamak, pari ba dong? Nay, apay akas laad da kasurun mo. Masurunak iti imbaga ni Kabadong nga umapalak ka no tagkalkali da iti kinabaknang kapitana. Nay, awan pailat na kalengam na ngaton ti porwada. Kasanunton ngay no makakali da. Saan ton angag diso ti saka da iti daga no makakali da kapitana? Ay, kita man lang nga agpaiso ti maaramidan ti arapaap. Agbilbilang dan itipiak adi pa'y napes saan ti itlog ako nada. Mas daawak nga rod ka dagi jay adwa. Simmabali mo ti ugali da kapitana. Ay, taga-ano ngamin aya dagi jay agang gannaet nga imay ditoy. Kabagyan sa kanumot ni Dalmacia, kapitana. Na, dibimak nang kumangarudan ni Dalmacia. Ado ko man tinakali da kinabaknang. Tadamot detektor ti kabagyan na. Maray, umutang akman iti ado as soft drinks kan tinapay. Nayunampay iti karnay. Ay ngam adon ti utang mo, Maray. Agbayad ka pa'y nga umuna. Sakbay apautangan ka manan. Igulpik to abayadan, numaala da badung kuti kinabaknang. Kasano no di da makaala? Kasanon ti pagsakadak. Da nagmulaki din aya. Makaala da ko naktumad. Uray kita Ay narigatan, adun ti utang mo. Ingka umutang iti sa balay. Maalamin tulaang ti kalkalyon da. De kay kan iti balataw. Uray dinak ikan iti balataw. Basta agbayad ka iti utang mo. Umanayon, Maray. Ha? Pumanawak man langang. Inak ijay bangay. Awan ti agpautang badong.
Awan mo't ilutok asidaan yung agkalkalay. Ay, nalawas, sinakali may. Ada pa'y nagunag. Awan mo tutudot ti detektor. Tila maitudtudon sa mo day jalan daw. Uy nga rad. Adon ti utang ta. Gapo iti impakpakan. Kan pinagmirmirienda dagiti nagkalkalay. Saan kayo kadan nga agkalay? Madistis mayang aruden dagiti kakadwa nagkalkalay. Sapay kinaliyo ti tambak ti talon ta. Kuna jay kadwayo asigurado nga adda ti itudtudo ti detektor. Ngam ulbud mo't alam daw. Kunak manupod no ti kunada detektor. Saan Mike? Kunak no kinabak ng laeng ti itudo na. Saan magtapatilan sa? Naglati alandaw kun anya pa'y dita. Asaan mo't akinabak nang? Maray, saan mo nga umay dito teresenam ni Marituyang? Sinenter na siguro, dya imbagak, apanagot utang na. Ay, nagatidog ti utang na dito'y tersinak. Bayadan nanto kanon no makali dati kinabak nang. Saan mo't nga rod asigurado no adda makalida? Dayta nga ro ti imbagak, Maray. Ay, awanin pagsakadak. Ay, nalawa kanon ka tinakalida ijay talon kan bangkagda. Kasano ko mga ada kinabak ng ijay? Dayta ti di da mapanunot. Imbag pa'y dyan nagmula da, ta sigurado nga adda mauray da. Ay, may mayat pa'y Maray. Ita na ilumlumdan iti utang. Ay, wen nga rod Ay, una yan. Nairaman pa'y anagutangan da. Ita, awan pagsakada ko. Ay, una yan, Mare. Napaot mo't da ito'y atudo na. Ay, kalaat anagtudo iti napigsa kan nagpaot. Iso nga rod, Maray. Ado pa yan ti agayos kadagiti kanal. Ay, nusurutan ti danong tirengat ti daga. Awan papanan na, no di agragaay ti daga. Sapay kumaataawan agragaay di ti kabildatan. Kasi mo ti kabaranggayan. Ay, wen nga rod, Mare. Ay, no agragaay iti nga to. Ay, sigurado ang magaburan dagiti talon. At dapay katalon amabsang. Sayang. Ay, wen Mare. Ay, kumusta nga tamot ten dagiti talon? Ay, awan nga ta tinabsang. Wen no nargaay anang gamot iti talon ti kabaranggayan. Maamuan day ta no agsardang titudo, Maray. Ay, sos, apay nga ba daw? Ne, kaslag kung kumato'y balayan. Ay, huwag nga rad. Kaslag ginginid mo tayong. Ay, sos, agkut-kut ito'y balay ta. Ay, rumortan san ba daw? Ay, sos, ang mga nuan niya timapasamak dito'y balay ta. Ay, kadara sa marbanday to'y balay ta. Ay, sos, yung paglaki din ta nakababatan ba daw? Ay, sos, marbanti balay ta ba daw? Jay mo't kinalkali, may tinagapon tirigay to yan. Ay, nagnangamin tinanong iti kinalkaliyaw. Iso aday jay, nagragayaw. Ay, pumanaw ta dito yan Ang mga nulumawa tirigay, kat may raman tabay. At the evacuation center dito'y barangay hall. Iso pa'y laang ati pagkamangan ta. Matanawam ka di jay to yan. Nabsang tidakalatalon. Nagnatidanom iti kinalimi at hamba. Ginaburan yung agpaisaw, ngamlim mo kay tidagana. Iso asinurot tidanaw. Nargaay ka nga rudawn. Ay, pati dagiti kinalimi iti sakaanan titurot matanawan. Nargaay tingat buwan. Kit ginaburan da tidaduma at alaw. Ay, unay mo tan Diyos ka. Tay namnama na pagbaknangan. Rigat mo timpay na. Ay, laki dito yan. Nagaburan, kinabsang di talon ta. Banog laki di daytay. Ay, una yan. Umunagtan di ta barangay hall tanay. Naruso pa kaun. Nay, da kayo mo't kabadong, nanatuyang. Kasla kayo mo't nakuturan asya ko. Imbag tadak di barangay hall. Siya ngamin ti on duty a barangay health worker. Ay, nargaay, ti baba ti balay may.
Naisurot ti balay may. Rimwar kami, nga oray madama ti tudo na itay. Apay alarga ay, ti baba ti balayo. Saan ka di akinaliyo pay? Ay, wun nga raw. Pati talon may, kitnabsang. Ibagbaga ngamin ni Kapitan, asaan nyo akal yun, talumukay ti daga. Impilit yung tumot ngamin. Kunamot ngamin nga mong ter-aramidam, kabadong. Ay, malamin kaming kinituyang ka. Umunag kami man dito evacuation center, ading ka. Silulukan ti evacuation center. Adamot danom kan paglutuan ijay. Mangidadang kayo iti danom. Taagkapi kayo. Saan tala ko man nga impakali ti aglawlaw ti sanikuata? Ita, narga ay kan nagaburan ka nga raud. Si kanto mga men. Kunam abumaknang ta. Ita, adata dito evacuation center. Ay, awan pa yun ti balay tatuyang. Kuna laki din no makabalay tay ti dakkel. Saan magayang? Ay, nga po iti ambisyon ta bumaknang. Di ta pinanpanunod ti bunga ti panakakali ti aglawlaw ti talon. Kan sa kaanan ti turad. Ay, sana kun nga agambisyon abumaknang iti apagdarikmat ba daw? Ay, kastak mo't tuyang. Maditi agambisyon na bumaknang iti apagdarikmat. Ay, tatabadong ka na natuyang. Mayap kanuno ti kinabaknang kat pagbanugan. Saan agunudan iti apagdarikmat awagas. Ala sigay! Didan! Tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, ti MTBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Adamot kano agparparang a white lady ang ti kurbada kalsada iti batog ti dakkel apon ti kayo a baliti paray. Ha? Ada kano aya? Adda kano paray. Yay. Idi na minsan narabay. Adda kano limabas ijay. Aguray ka man. Apay, pare, mamati kamit laang aya iti white lady akong kunada. Ay, mamati ka paray. No, adu di ti agis istorya ang adda kano nakita da white lady. Ha? Ay. Oh? Jakla mamati iti dayta pare. Malaksid laang no sakti nakakita. Iso, mamati ak. Hey, ti salpag a parintingay. Saan ka no mamati ti white lady tuyang? Kano gistorya ka ngamin, akit pa'y nakapapatay. Saan kat adagita white lady kas kadaan niya laditan? Apay, di ka mamatay iti dayta. Kasta kakidimot Amin laki nga ibagak kontraman. Tanya kumangay ti serbi dayta apag tak kami iti oras mo. Amapan itugtugawan di tangay istoryaan. Adda nga rod ka no ti white lady ngagparparang ijay. Naata inulit na. Ay, intaki din nagtrabaho yabang kagta. Bot ngam lang ti bagbaghem. Makauma nga min dayjay apare ba daw? Anya? Awan lakit, white lady, di mo pa na istoryain. Kaisumot ati kayat na. Idi siguro ang ada white lady. Agam no ita, awanin. Anya ti amom. Mga nagpaisumot nga da. Uray man no pud no nga ada white lady nga agparparang ija ayan ti balitay. Saan aparikot dayta para kanyak? Oh. Sabagay. No saan dalakit di adangran ti tao. Wan Angam saan aday ta, ti istoryaan kuman ni Badong. Ta mataktak lang. Hawanin na. Ura sakit mataktakak meten amapan iji barangay hon.
Nagkunamot ka nga da white lady, kabadong. Dahil dila kay magnaw, akaro ba tayo, maray? Anya? No lumabas na kano idi ijay, at damay sa ababay ang nakabado iti puraw, ang nakatugaw iti sirok ti dakalabaliti ang nakatalikod, kin ati dog tibuk na. Ha? No maminsan, nakatakdar iti igit ti kalsada ang nakatalikod. Kasta? Ningay ko arog, no adda nakitkita na kasta. Ang mga no ilusyon mo lang day tatabataw. Ilusyon? Anya nga ilusyon? Manon titawan ko achiptano dito'y barangay tayaw. Ngam awampay nakitkita. Ay, nagpadaan nyo lakin ni Uncle Mau. No di kay mamatay, siyak, mamatiak, 100% kwaraw. Amangan mo't no agpaiso ti ibagbaga di kabadong, kwarog. Mala, bayan yaw. Padasag man ti lumabas ijay itirabe ay. Barang no adda makita nga white lady. Naturod ka ano kasta? Paliiwak man ngagpaisaw no adda white lady. Tano adda, arme kao. Awan mo tiyag parang nga white lady, tatabataw. Saan siguro nagpakita ka da kayo kwarog? Da kayo nga'y, at da ka din nagpakita ka da kayaw. Ay, Wayne, nakita ka din na minsan, arabe, kwaraw. Anya? Aw? Kung kunayo lang siguro dahi tatabataw. At da ko naklangaruday. Tapno mamati ka, ulit-ulitam, ti mapanto agpaliw ijay. Marang maranam, ti panagparang na. Angkal, ito yung kun nga'y parada ti tricycle ka. Dumusag ta di tawi. Ay, alang nga rod. Ay, magmagnata na. Umakan. Umasidag ta iti kurbada kalsada. Iti batog ti dakkel apon ti balite, angkal. Magnatakit din. Asidagmat. Magitam ti magkit-kitak, angkal. Anya day jay aya. Nagdagsilsilaw a kandila iti asidag ti balitay. Adamaan ni nagkuha nakabistida iti puraw. Kita mo. Ada white lady. Agal, tumaray ka! Kurang! Ay, uray ka! Wait pa! Wenang! Ay, di ka pa nakadanon dito ridaw. Ngam at pukpukaw ka, intay. Basta na ka kami ka. Kurang ang siyam ka! Oh my God! Ay, darasam ka rin. Ay, apay aya, anyat na pasama. Mga noomay ti white lady. Anya? Anya, nakakita da kwarog ken kapitan iti white lady. Ay na, Mare. Kasta unay apartak ti tricycle ni Kwarog iti rabi adimanon iti paraangan ti balay. Idi kuan, agpukpukaw mo't ni Inteng. Anya? No kasta, pudno nga raw nga ada white lady. Mas daawak nga rod. Pudnon samot ngamin nga ada white lady nga agparparang. Amangan mo't no adda di babae anatay ijay iti aksidentay. Awan mo ti amok ada mag-akasta, marituyang. Sigurado nga agbutang dagiti kakalugaran tayo alumabas iji abanda no kasta arabi ay. Guni-gurak sa hamatan itinalaw sa butang ko iti rabi ay angkal. Saan ako arog? Di ka gurgurigor. Umaykan ko arog, di ka agbat-bati. Angkal, umadani maninti sardam. Inton kwan, rumabiin tumanain. Ay, guri-gurak nga talaga nangkal. Para lang na jay, gurigur kan. Kasanaw, feelings ko iti rabi ay. Nakaangkas ti white lady ti tricycle ka. Timayab samet na nagraman kararwak gapu iti butang kao. Kasanon nga iti panagrundayo ita arabi ikwaraw. Naglanganak may langang kail. Sa nabalay tadamot dagiti kakadwak. Isudan ti mapan nagrunda. Dahil to'y katirigan na numaminsan. Ay, sal itkit ditikas to'y abyan.
Mamati ka mo't siguro kanya kun paray. Ay, parikot kulakit nga raw mabutangan ni Kwarong nga agronda. Ay kit aramidam amin nakabailam kas kapitan paray. Anya? Mga ramid ka iti pamayan. Tapno mapapanaw da ita, white liday. Parparang iti igit ti kalsada dito masakupan ti barangay. Tangay si ti kapitan. Masapul anaturid ka paray. Ha? Mapan mo ka sarita. Ay, Tapno pumanawan dito yung lugar tayo. Kit saan nga agparparang. aha. Apay, ada kastamot aya, akasaritam ti white lady. Anya ka din ti mapaspasamaken ka ba daw? Abay ito yan. Kas kalag mo yung agkat-katawang agmaymaysa. Ay panawan nakman dito. Kaya't ko nga ipapasita, di pa nagkatawak. Sumargang ka kunanay! Kano pa yan ang rugidet? Ay agtal na ka magkunakmay. Sana nga agmauyong. Makakatawag lang kadakwaraw kin parinting di rabay. Ay, amukan pa daw. Sikatin ang loko kadakwarog kan kapitan idirabe niya. Ay agtal na ka man. Sasawin mo dita. Balbalaagan ka ba daw? Isardeng mo day tanga aramin mo. No di mo kayat nga dadakas ama pasamakan ka. Anya. Pero warak ita arabi iba nang. Ta kaduak dagiti tanaw da mapanagronda. Di ka mabutang. Ang mga nada makita yo a white lady. Saanin? Nagpakita pa ti white lady. Tiliwak ah. Saan arumbang amapankit di agparang-parang kadagiti lumabas at tao? Ay, ado ti agbutang. Angam no siya, naturidak unay. Aday ta. Nasingya kong ti kandila. Itugkil ko dito igit ti kurbada kalsada. Kalpasan na, isuot ka ti puraw abistida ni Tuya. Sakto agabungot iti nangisay. Dito ya ka ngagdagdar. Kampay iday. May sak away tliday. Sige ka magnatayo lata dito. Dito ka. Kapitan. Dagijay dan da parinday. Hagturong dan ditaw. Ay, agpistuak ka na yung bag. Tabut-but ngag ida. Kapitan. Agsagdan kayo. Bakaan nyo, Dejo. Ada white lady ang makikita. Dejo man, oh. Ayan na. Aywan. Ay, sinalbagkit di dita white lady. Takanayon nga agparparang dita. Anya, iti aramidan tayo, Kapitan. Magpidot ka man iti bingkol ta. Barsakan tayo dita white lady. Kita man doon ti mapasamak. Sige, Kapitan. Oh, kakadwa. Agpidot kayo iti barsak tayo iti white lady. Barsakan tayo man. Oh, sige. Tulungan ka! Nagsaot yung white lady? Lalaki. Sa akin iti padaw! Sak ni padaw! Hey! Asik na tayo. Hey! Maripinaw! Uy, paray! Sak tayo tao! Ay, kasyanda ka! Ay, ko! Kar aramidem dito iti kastoy nga oras ti rabi. Apay nga daka dito. Si kagayam tagpampamarang a white lady ka nakangis-ngisit ka. Anay ka. Anay, nagsakit na iti tama ti bato paray. Ay, basol mo. Nagkunangamin ka akas dyak ti aramidem. Laklakayan ka. Ngam day talamang lukloko ti aramidang. Urayak la nagburigaw kapoy ti aramid mau. Ay, pangasyo Ipandak ko may iti ospital. Ay, nagsakitan ti bagbagik ka nagiti tama ti batbataw. Ay, sige ko raw. Ano sa nyo man, taipan nyo ni pari ba daw iti ospital? Anya, sakti mang ipan. Naggurigurak lang arudan kapoy ti aramid na. Ipan ko pa ilay ti ospital. Makitam, limit litum ti bagim, gapoy ti panang batudakan ka. Ay, agyaman tayo may nakinita dito ospital tuyang. Kinapudno na, danda ni Jack kayat ti umay, nga main masoronakan ka. Anya. Kuna lang arud idikan kan, adi ka agar aramay, no di mo kayat nga dadakas ama pasamakan ka. Anya nga itinaramid mau. Ay, yak magarapon nga minabar sa akin dak iti batutuyang.
Ay, jakla pagarupan. Animat gayam pari badong tagpampambarang a white lady. Ijay igid ti kalsada. Ay, mas dawak Awan matswildo na ang mga ramid itikas jay kuma. Ay, kaasimat ni pari badong abinarbarsakyo iti bato. Ay, basol na. Nagkunang amin nga ramidan na tikas jay. Oh. Ay, amok akayat laang ni pari badong ti bumales. Gapo kadagiti imbagam idikon kuana, adi ka mamati iti white lady. Ay, wala niya. Kasla-kas tamat ti mapampanunot ko, dunga. Ay, nagadukit din aya at ila aramidan ti tao dito'y lubong. Ay, talaga mat. Ay, makapakatawa ang makapasuron. Anusam nga rod nga ipakaawat ka ni pari badong. Pudno, anawaya tayo nga agaramid iti kay kayat tayo. Ngam, adalat tamot makuna a limitasyon para kadagita abambanag. Nakaawid ka mo't gaya mon ka badong. Kumusta kan nga ay? Ay, nasaya at matan maray. Naimbaga kaon. Dandanikan. Naimbag tabataw, saan abala? Ay, naimbag nga raw. Saan da ka pinaltugan da para inting maray. Nagyaman kayaw, tatabadaw. Tawanak iti day di arabi Tanuat daak. Sigurado akakasi kayo kanya. Waraw. Yung mga nwaging gaita, kat saan ka pailang nga makapagna? Naimbag ta na agasan na, dagiti dunor mo paribadaw. Ay, uwan paray. Kitagyaman akmanan iti panangipan nyo kanyak iti ospital. Katwan mo ta. Anya ngay nga raw. Ay, pakawanan na kumaa, paray. Ay, dumawat ka iti pamakawan kanyak. Kalpasan na. Agaramid kan tumanan iti Jack Gusto. Kasta? Ay, saan nila, paray. Nadidigraak mo tayo. Ikaray, agbalbaliw akong paray. Very good no kasta. Basta tong palam day ta akarim. Walang problema sa akin. Ay tatabadong, saan ngamin nga ang angaw tinaramid yo? Ala, sapay la ko mga rod, tadi yun ulitan. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabali po'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Henteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Henteng. Anya tigatang bitayan, adeng. Soft drinks kan tinapay, manang. Ay siyak ni kagawad ko anang. Italaang makita ka dito. Nagapuam ka day kan papanam. May saak at turista kagawad. Nadamag ko na pintas kano dito'y lugar yu akabildatan. Ado kano timulmulayo dito'y. Pudno day ta. Asino nga iti pagdagusam dito, adeng. Awan ka diti ang papaabang dito'y kagawad. Uray may sala nga kwarto. Adam mo ka ba kanti abalay dita baba? Ada na pa nanti aking balay. Sino ngay nga rod ti kasok? Nawan ti aking balay, kagawad. Ada nang italkan na. Mabalin mo ti mapanagdamag dita baba. Green ti pintor ti ibagbagak abalay. Ano nga rod? Agyaman na, kagawad. Saan ko magustuhan ti widawit ti tumboy alimabas ito'y balay itay. Sa payawan ni Parinteng. Ni Maribanang pa iti kadwada iyay barangay hall. Asino atumbaw? Kasano kumati widawid na ako nam, taapay asaan mo akayat?
Kas lamang karkarit ti jar na. Tumalangkyaw pa'y na magmag na. Ita ka dila ang anak kitam day tatumbaw. Wain, kunam no, gargaraw a lalaki. E dinto tamadlaw mo't a babae. Apay nga ta nga imay dito'y kabildatan day tatumbaw. Adda nga ta kabagyan na ditaw. Ay, maduktalan tayon to dayta. Agsipaw daawan ni Kapitan. Adda ibagak man, Maray. Anya ka diti ibagam, Maray. Adda tumbaw yagimatang kanyak. Nagdamag iti mabalin na pagupaan iti kwartaw. Imbagak amapan agdamag dita birthday abalay. Ay, masapul abantayan tayo iti nalimod dayta. Saan tayo nga mo ti katatao dayta? Isu nga imbagakan ka, apagdwadwaan ti kinatao na. Ang mga numan nagdakdaks dayjay atumbaw. Ay, aguray ka man gayam. Nataengan ka di dayta atumbaw. Agtawon siguro iti 18 wano 19, Maray. Ay, kat ubing pa'y nga rod, no kasta. Ay, pari badong. Sikan samot ti dinutukan da amang sipot iti tumboy asimmang bay dito barangay tayaw. Ay, kandak iti trabaho, Maray. Adda ka di mo't armas ka. Na, armas? Apay kuma nga agarmas ka. Ay, saan a soldado ti pasiputan daken ka, pare. May salaang atumboy. Diyay ka di tumboy, ajak magustuhan ti widawid na, Maray. Ay, wen iso nga obserbaram laeng. Saan mo asaktan, kan saan mo akigtutan. Saan mo ngamin nga ipadlaw asipsiputam Apay nga, saan ko nga ipadlaw, Maray? Apay, kabuteng mo ka di daya tumbay. Ay, saan akabuteng? Ang dayta ti maiparbang nga aramidan iti pada a tao. Ay, kahit no dayta ti kunada, ay kahit masurot Maray. Ay, jak pa'y nakita day dya atumboy kahit. Ay, nakita kon, Maray. Basit lang akamali na lipakikton kumakay. Na, ay saan na, pari badong. Ay, apay kumaalipakam ngay. Kat awan mo't basol na kan ka. Anya ka diti maipaay ko kan kabasang. Adda ka no papaabangan nyo dito a kwarto, nana. Ay, adama at basang. Siksik akaday. Awan ka diti kadwam. Agmay sak, nana. Uray basit lang a kwarto ko man, adda. Ay, adda balasang ko. Adda basit a kwartaw, no iso ti kayat mo. Una, nana, tagmay sak lang, mat. Iso a basit lang, ti kabalak. Mabitak lang, mat. Awan ngamin ti kadwami diti balay. Para bantayak laang mat dito, ita, adda na panan ti akin balay. Kasta ka di, nana. Mala, siya nga rodin at ikasla kadwayo. Ay, balasang ko. Addan trabaho tuyang. Addan trabaho? Anya ngay at trabaho ba daw? May isa nga ispya. Nalaing nga minto asawam kay. Iso may sakitan nga ispya. Sa dino kumangay ti pag-ispyaam. Ay, kaya dito'y kabildatan Si putak, tigunggunay, tiganggan na atumboy. Ay, kuna laki din no agpaiso at trabaho. Saan magkayam? Apay, piki nga raw, ti trabaho. Tako na masaan magayam. Ay, jakamukun ka. Dito laki din, tingkay bagbaga trabaho. Saan mo matapagsweldoan iti dakal? Ay, si kamay. Apay, saan ka maragsakan? Tadang trabaho. Alawon man lang tapno di mo matkuna. Nakitam ka da, tigan-gan na atumboy, Maray. Ay, saan pa'y matmaray? Apay ka de? Managdakdakas ka da, taapay apasiputan da, kinibadong ka. Paobserbaran dalaang matmaray. Amangan ngamin no managdakdakas ang naggapo iti sabali a lugar. Ang imay laang ditoy. Kasta gayam. Ang kuna ngamin ni badungkaw. Adi na magustuhan ti gungunay day di atumbaw. Apay adi na magustuhan, Maray. Awan samot ti madingay naramid na. Diyak man amukan ko na, Maray. Day tamo timbaga na. Apay nga ta, ano maminsan? Adda kasuron mo a tao.
Nga uray awan mo't madi nga inaramid na. Kas kuma, no saan mo ang magustuhan ti gunggunay na. Anya nga'y tinakitam nga inaramid ti bambantayan. Nakita ka kinaduan ti anak ni Isabel, akirtikar iti balay a paggiganan na. Napananda nga'y. Napandamot iti bakante aluti ni Jose. Asino a Jose? Anya nga'y tinaramid da ijay. Diyan ngay usay ang nagpukaw dito'y kabildatan, mano atawan ti napalabas. Anya nga'y kumati connection tinabayag ang nagpukaw dito'y kabildatan. Imbagam ka dahin, kin ni Maribanang. Sanpay, nakpaibaga. Di magasak lang dito'y balay. Anya nga tati panggap da. Apay anapan da ijay. Ay, diyak amu Pati pa nagmulmulagat da ija, tumboy. Diyak magustuhan. Si Kaki Timog. Apay kumaadi mo magustuhan? Anya ka di ti madamag maipapan ijay tumboy, paray. Kinaduan ti anak ti caretaker ti balay a paggigyanan na, maray. Nay, kunam anapan da ijay nagpanawan aluti ni Jose. Anya ngay nga tati plano na iti lote ni Jose. Day tatisan ko nga mo, maray. Mas dawak, nagtep-tep pelak. Imbilin nga min dagiti opisyales, asaan ko apakitaan iti saan anasayat. Ay, pare, kaya't ko akasarita dayta atumboy. Mapanak man iti ayan na. Umayak ka di, mait, maray. Ay, saanon, pare. Masapul adwa kami lang agsarita. Amuak man no anya ti panggap na. No apay nga imay ditoy. Kan no adda kabagyan na ditoy. Umunak pa yung arod, maray. Handa nga min aramidag, ije balay. Sige, pare. Basang, kaya't ka kumaama kasarita. Siyak ni Nanam Abanang, asawa ni Kapitan Inteng. Ay, nimbaga bigat yo, Kapitano. Anya ka diti maipaay ko kada kayo. Adda nakakita ken ka, anapan ka itinagpanawan alote ni Jose. Apay ka di anapan ka ijay, basang. Tatang ko day di tatang Jose, nana. Adda gayam putot ni Jose. Kan, dayde ko namsamad. Awan ka din ni Jose? Awanin, nana. Ne, adda ka di tengel mo. Asika ti anak ni Jose, balasang ko. Sakbay anatay ni tatang. Inted na ti titulo ti daga. Kan ato ti birth certificate ko. Nana. Ay na, balasang ko. May sakamot gayam nga anak ti taga kabildatan. Ay, adda amin kan kaakarbangan dito'y barangay. Sigod gayam at agakabildatan ti amang basang. Imbagman ta nagsubli ka dito. Una na, idinatay ni tatang ko. Naranggas ti asawa ni nanang ko. Isopin manawak. Ay, kasta gayam basang. Ay, mayat dito'y kabildatan. Tadamot gayam daga ni tatang mau. Kun nasingpaut dagiti tao dito'y. Imbaglakit din. Tanasimpot kayo ang nagkamangak dito, nana. Mangnamnama ka nga ibilang da ka akas may nga anak basang. Agyaman ako unay, nana. Imbilin ni Kapitana, adi ka baybay ang balasang ko. Mabalin mo mo't asursuruan tag trabaho iti daga ni tatang mo. Takukwam day jay. O, nana. Kaduwak ti anak yung. Suruan nak nga tangag trabaho iti daga. Anak mo't gayam ni Jose ang nagpukaw dito kabildatan day siya atumboy. Anya? Adda anak ni Jose? Wen pare, ay nakitak ti igam na at titulo kan birth certificate nga isukat anak ni Jose. Mabaling nga anak ni Jose. Ngam titig-tignay na. Kit pagduaduan. Ay, saan kumamot akasta pare badong? Awan pa'y matinakitam amadi nga inaramid na. Ay, diyak mawatan, maray. Nadagsan ti darak iti dadya tumbay. Ay, nakasaok jay tumboy.
Maasyanakan ko na idimbaga na ti kabibiyag na. Naranggas tinagbalin nga asawa ti inana. Iso ang nagtalaw kat naggamang ditoy. Saan tayo nga mau nosto ti bagbaga na, maray? Saan nagpaila nga kumbinsido iti istorya na? Day, anya ka di ti parikot mo, pari Badong. Awan mo't ti madi nga inaramid jay tao ken ka. Pudno ka di ti bagbagam Badong. Awanan ni Jose. Ngam anak na day di atumbawi. Amom ka day, no apay ang nagpukaw ni Jose dito'y kabildatan. Pinagkamalyam nga da relasyon mi di nabartek ka. Ngam ammo ti apaw nga awan aramid may. Binalaga kajak kayat na makita ti panagrup-rupa na. Iso ka di apimanaw tinasingpot at haaw, gapo iti inaramid mo idi nabartek ka. Ay, nabartegak iday. Saan ko nga mo tinararamid kaning bagbagak. Idi kwan, impay-payso na ti pimanaw. Ay, una yun Badong. Ita, ti anak na ti pagpupudutam, idento taawan mag tinaramid na ka. Agas si day ti bangkag me ti day di Jose. Dito'y kumut a binut-buteng. Idi kwan, pimanaw dito'y kabildatan. Anay! Ay, anya di kimagat iti sakak. Ne, matulid ti bato ang binadikak. Matulid ako na! Oh, anya di jay. Anay ka. Kasla na tulid mo. Ay, inak man kita. Anay ko, anay. May samot ano kay. Ay, tulungan. Upan ko itilinong. Anay ko, anya, tinapasama ka. Tata, apay natulid kayo. Anay ko, Umay kayo, salabayin kayo. Mapan tayo itilinong. Ang mga nonya ti mapasama kada kayo. anay. Agdardaran ti sugat iti sa kayo. Nasugat siguro iti natadam abato, idi natulid kayo. Ay, mabiglaan, riputak. Ang mga numaadasan kayo iti dara. Ay, adapan yung apagripat ko. Nadalos na ito. Tayak pa inusar. Sige, taruputa akong ti sugat yung. Agyaman na, tanagpaarayat ka, katadda kadwam anang yawid kin nila kay basang. Imbag tanaira na nga dangak ijay nana. Nawa na kijay. Awan kat tinang tulong ko makinitata. Sapay, nagdardara tinasugat asa ka na. Ala, ipan ko iti ospital basang. Kasta ulay nga rod ti dara na. Ang mga nunagsatan iti urat, isuan na dara. Imbag lakit din ata rin patam. May mayat na ipan yung agpaiso na na. Dakil nga minti sugat na. Yaman ako na, basang. Nagsingpot ka magayam nga ubeng. Ay na, dakil ti utang kuking ka. Awan ay yaman na tata. Sige, tatulungak ni Nana tuyang amang salabay kada kayo amapan iti kalsada. Inak to mga lay ti tricycle apagluganan nyo. Dayjayan, napanangalan iti tricycle. Oh, makitam ka day ti kinasaya at ti kasursurun mau. Ay, wen nga ron tuyang. Mabainak pa iti bagik. No awan ijay nakatulidak. Yak aman. Apay ngamin anatulid ka. Adda nagbatayak abataw. Adda kimagat iti sakak. Idi nagkubuak. Takitag ti kimagat. Natulid ti bataw. Kit naisurutak. Kit itimot ka batuan ti nagdiswak. Iso siguro nasugat ti sakak. Kasanaw no awan ti tao ijay. Dinaadasan kan iti dara. Ay, madigaya mausgahan ti tao. Babain iti akinruar alangan na tuyang. Nadalos gayam ti panagpuspuso na. Ay, Tata Badong, pudno day ta. Saan nga iti akinruar alanga ti kitaan? No di ka ti aramid na.
Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, VJ Paklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.